Kani kadai ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Khubor bagi pedang sopai pi syakimat Khubor mentakajan mit. Inya pashwa syakimat Khubor naga Jylla. Secretary Jongga Meghalaya Human Rights Commission ula pentip baga commission krashim suomoto haga biadai bar kejing klat no juga kong pinchay bare kalong kemi bedang armet badi khundret bedang pun hakpo kakum belapau hakilat Pyrthei Khubor. Ka commission kelapa da ka notice chu principal secretary Jongga Health and Family Welfare ka Sarkar Meghalaya ban pinlong hingga jing tokit ke babenya ban pha hingga kai pot tokit syaka commission ka kum kapor balabu. Menteri ke Sarkar Jylla uba Alexander Elhek akan retrip Jylliew arajar alpusan belakin thok ting ikat tu kini gelar Pyrthei Khubor nari thor ke pen bot nam sneu ya ke Jylla Meghalaya holo ke jingja higi arngut ke syukrem ne Indore Madhya Pradesh ke belai kai honeymoon cha sora haga bagi pulet kidang lap tangai ke mek jo raja Raghuvanshi kat bai ke kurim jong ka sunam Raghuvanshi ke badang jar ngai hadu menta ompalap din satya. Ka Director of Health Service MCH and FW ke Dr. LE Kharsano kalong makani ke tenat kadang ap ke kai pot jong jing tokit bat ladalap baga jingyap jong kong pinchay bare kedina kada ke jing le torti jong ke MCH Hospital Jawai ke tenat kan selek ke badan kam bat kan pinchitom ke badan keti benet thormur ya ka kam kala pintip ru baga kong pinchay bare ke bana ke shnong jalapet ningkong lawan ra su tengah CHC hindai harin kata lapinkin ria Sha MCH Hospital Jawai. UMLE ke North Shillong constituency ba Edelbert Nongrum layok mi no na Christian Medical College na Velur bat menta unsa shiwa shipor ha Meghalaya House bat unwan pasha Shillong haka pratrik Jylliew. Masin mi na Velur ba Edelbert ula keren syagi patba lingba kedika video ban pinpau ko jing sngongo khamtam yu mindirang ba ka Jylla Konrad ke sangma bat ka Sarkar hi Brockway ke blashim kya ban pinbiang ke air ambulance ban ket yu Shavelur. Ki pulit kliyo jing ujor ni babon ba kinolet nangwan bagi syak luti haki arngut ki briu ki bajulet deka skuti rongyong. Kumta kala umkrak police station kala thau deka special team ban pinap shrip yakini ki arngut. Yakini special team lailam deka officer in charge tong kala umkrak police station ke inspector Lily Nongklau. Ki pulit kliyo kem yakini ki arngut ki blap tip kerteng kumukit bok thaba arpnyos nam karta ubana golfling baru Melvin Tongwa arpu ars nam karta ubana lum siap. Unoi lam jong Kylleng persyaw Dr. Mukul Sangma akan retrip Jylliew arajar arpusan ula dawa berbenthong dekat jing tokit halo ke jing keno bakadan ke jing jersey bamsap haka bapentre ya ka gano small hydro project ka penmi ya ka boarding ka ba arpu R.1 megawatt. Kedi kelawan hadien bakakan huan menteri jong ka Sarkar Jylla kala menjur ya ka jing terwa bermang pisa show sa live folklore na ka benta ban penkhoj ya ka jing sew badang sa haka bayadai ba ka ganol power project. Unoi lam jong Kylleng persyaw Dr. Mukul Sangma akan retrip Jylliew arajar arpusan ula dawai ke Sarkar pedeng banthong ke jing tokit halo ke jing ti do yong bean ba ke jing mi gi karkhana kok ha ke Jylla Meghalaya. Manager ke Manha Homestay ulai thu bahakar pu atrik ujemang arajar arpusan ha ke po CBJAA mensengi. Uraja Raghuvanshi bat ke sonam Raghuvanshi kelawan wa jaka bansa ha ke homestay hindi barok ki kamera kila upload bat om dan jakashu. Kumta kila kerpat pencu aja kaban bu ya ka plajongki bat kin sawan phabiang cho homestay ha ka por jalmet lani ha ka sing babot namar bakimot belet chua shanong riat. Kumta ha ka jing skong sen la aja ka yaki ban bu ya ka pla hindi shua ban aja karu kila shim yaki ID baki phone number jongki bat namar bakade ka rukom ban le ki hap rubantip dan ayu hapo pla ban pintikna bakim degi tiar ke BI ni ke tiar ki besneu kumta raja lapni ya kapla berantang ki jan bat kumta ke homestay kala aja kai ki banbu ya kapla uba Konstantin ringa ubde utrai jong ke shipara homestay ke badan hakish nong nong riat uliat ho bak syukurim uraja Raghuvanshi bat ke sonam kinong jongok kai Pyrthei ni Indore Madhya Pradesh kala poi ban submit ha ka ke homestay ha ka pu atrik ujemang arajar apusan. Uba ringa ulit hu bagi ni syukurim klami na kaniko homestay hakasing ka babot kata hakar apply trik ujemang arajar arpusan hakapor ndu bije menstap.
Kuwi kadang jengok kai Pyrthei na ke Jylla Odisha kelawan kai syakashnong nong riat kashnong kadang hapok ke is khasi heza strict Meghalaya banet jengok ke jingking jiri kabla banana bah. Kakin hulum Khubor jang kabati CTV kabalai kendo ikan kadang jengok kai Pyrthei ke bawan hi Marway neduk ke Jylla Odisha hakah nyotruk jembang arajar apusan kalau orang bakatieng habaka syang Marway Henry kesimpat ikilah jingada daga basyim iki nambah kali ki nambah jong ki yang basa bat pentip syaki bahinga sem bat kiwe de kilah jingada kadang banlat ni ginu jingja haga jingat lenti Ubat Jonas Lamari ubde nong tremon ngobha nagashnong kenton umon nong trem is khasi hills district hakan drutrik Jylliew arajar arpusan ulam mudoi daki jahar Chief Superintendent of Police jong ke is khasi hills district Persya ikilat Pyrthei Khubor nakiri thor yak belatip kerteng kom ke News 18 MP Chhattisgarh bat ke Times of India halo ke jingkeno bagi penbut nam snew yak ke Jylla Meghalaya Kikin hori Arab ki bawat ya ka Sonam Raghuvanshi kilawat ha ki bun ba ki jaka ki bidan marjan bar ka jaka belap ya ka met jong raja Raghuvanshi kata borok kuwe kariat mat arliang ha kiriat ki bidan marjan ka kshat we saudong kilawat ha ki benta jong ka dantlen bar borok ki jaka bemarjan hende kimshim malap ka sai ya ka Sonam kumta kila sange na banwat ha ga dinga jaka bat menta kila kiu sejak ki benta bashalom banwat ha ki lom kiwa ki bidan hajan surak ba Kedorbar pelun kebajulong shisin shisnem jong ka khasi author society akan nyotrik Jylliew arajar apusan klasyim ya karai bandawai ka sarkar Jylla bukan penlong ya ketien khasi kum ketien sarkar ni ka official language ha ka Jylla ha ka jingkran bakilar Pyrthei Khubor president jong ka society Dr. DRL Nonglat ulong bagadi ka jingdawa kalong hadin bala itu kong ketien sarkar ka ketien khasi bergaro haus nam arajar san lingba ka Meghalaya language act mentapat terinya phasha ki Khubor nakari ki pulit ka Gopalganj jong ka Jylla Bihar deka jingtha jong Superintendent of Police UA Dikshit ringkat ka jingat relang bat Commission Mukti Foundation haga jingkhanra hajan gashnong Ratan Sarya ka bahap hapo Barwali Police Station kelayo ban plat im yaki khanna kan thai haga diga jingkhanra haga sni tho dieng dalap bai ki khanna kan thai la phashat haga rukom ka bi isat met haga cultural program la penlong da ka we ka kinhon ka blatip kom ka ria orchestra ki pulit la pengat kendon short breu bat dong tari yu nong shna phlem umanish gupta halo ka jingktakti yu nong nya kali ubla e no kam hadiem baklami ka jinga kaja halo ka tulap ya gupta lara toket daki pulit Versova Police Station hadim layo pediang ya ka jing ujor no nong nya kali urajibul Islam Lashkar ubla lefu arsnam karta Menteri Ketenat Kampung Yeng ke Sarkar India Amit Shah ulapan pau bau angnur banyak kendo hi markhamat yagi sipai bat ki pulit ki blala ban pendam yagi kinhon le no Amit Shah ulai ro ru ya kemensi mesin rang bat yagi jing IT lot yala dia jang sipai bat ki pulit ki blala banyak khon yagi kam le no Ulang ru shan unsret jingo ya ka Chhattisgarh ban ai mensi yagi sipai bat yagi bor pulit Kami dirang ba jong ke Delhi ke Rekha Gupta hakas ngisat jan kalau orang baga jing jopo kal air hanang ba Delhi kelas dang ban kella daga jing shimkia jong ka sarkar ke jing bamle AA jong ka sarkar kabarim haga jing thop la penmi haga X ke Gupta kalau orang baga jing jopo jong kal air ha Delhi kalau orang bashir khe duk kata rementa kelas dang ban kella suki pasuki ke National Investigation Agency ke pengat kendon Persya yudukot beerang jong geseng lekno mawis washu korsa halo ka jinga sela banyo penyap ya ushipai India umutiram achala haga Jylla Chhattisgarh ya ka jing pengat kendon la ujor da ka special court jong ka NIA hajak dalpur haga bala kedo halo ka jingdan keti jong u korsa lingba ka CPI mawis blasha ken bian ban yesubut kumno banyo penyap yu achala Wachala kat bau dang let syuti syakashnong jong u lo syak siat yap hakar pesantri ku rempang hausnam arajar arpusau kat bau dang let kai hakawe ka tamasa hakashnong useli ka bahap hapo ka Kenkar district Menteri ke Sarkar Pedeng Bakhmi Ketenat External Affairs US Jaishankar hakasin sajan ulai kublai ke Sarkar jong keri United Kingdom ka belai jingkershan yakeri India banyak kun thma Persya ikile no ikbidan tiban siat yap Iki nang jengok kai Pyrthei hakar pu atrik uyayong apa helgam.
Ya gani gajing ai Khublei ujai shankar lapen pau haka jingalang kablalong bat u foreign secretary jonga sarkar UK u David Lammy ha Hyderabad House ha New Delhi. Mendapat tungnya pai syaki Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei. Kari India kelabu thong banlong kari ke bahkamat jong ke Pyrthei ha ke basyalan ya ke do bat lingba kan ya ke thong lakmi lenti bakan kiu arpo person ke jing syalan ya ke do haus nam arajar arpun riu. Hauni usdam arajar arpusan ke jing syalannya ke doa kolong sanajar shispa kat sau poin kat kendai $1 million ke pen i ke jing kiu artet ke belong kat poin san pun %. Ya ke dilapan mana daga Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority bagi Department of Animal Husbandry and Dairying ke workshop halo kapang exports of livestock and their value added products, future prospect and way forward ke belong Hanong Ba Delhi. Kumbalai punyo person nagajing bun briu ha ke Pyrthei kidi basa haki road jangga duriau. Kidi kikin huan jat bin riu kidi baju no sen yang syaka yokakot kabala ken antat $1.1 trillion ha ke shisnam ha ke gross domestic product kajing ken ke pen pau bakan nang kiu shu syaka $1 trillion haus nam arajar lai pau. Kesorka Jok Narendra Modi kebela bu hakmat ya ke thong pan penduna ya ke jingdon jong gibru ke beduk hakari hakini ke shposnam lasaki be jingdon jong nong shong shnong ke beduk kelahir naka san point lai person haus nam arajar arajar arpulai naka apunyo point shi person haus nam arajar khatway arajar khatar lai thu ke jinglum jingtip jang World Bank. Kubahnya pusan point arpusau million ngot kibril ki em hapdeng ke jingduk tasam hakari India hapdeng usnam arajar arajar arpulai bat mentala saki bakalahir syakal laispa sapusau point saupunyo million hausnam arajar khatway arajar khatar. Kakum kini jing ajing ken jang World Bank kini pen i baka arspa andep kondai million ngot kibril laweng yaki ni jingduk tasam hakini khatway snam balaletno. CEO jong ke Tesla bat SpaceX u Elon Musk sula aiksai bakri Amerika kan sasaki ke jingmi Pyrthei jong ke wei ke sing san hima ke batemai ke belak beja kerteng kom ke The America Party. Walau Musk shim lepen menapat ba de ke jing thok jong u hakaran san X klasa priang hadu kata-kata hak social media ke lepen mi ru ke jing keren ke batnam hakni kisngi. U President Jongkeri South Korea u Lee Jae-myung bat u President ke US Donald Trump klay keren ling baga telefon bar wanra ega jinga day ke bajan kinthop ega jinga day ke khai ke pateng kila jinga da ke jinga day hapdeng ke North Korea bar keri China. Tikitu kelagi Khubor hakimat kimat mtaka janmi Khublei.